I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. I feel like you can't feel the way. Gimana Bu rasanya tidur di Selama Homestay? Iya, makasih. Iya, makasih ya Bu. Pesan dan pesan Ibu tentang Selama Homestay. Pesannya orangnya ramah. Iya. Itu yang kami perlu kalau kemana-mana. Nyaman Bu, alhamdulillah. Apa ya? Merasa betah. Besok balik sini lagi ya Bu. Oh, so pastilah. Iya, makasih. Air panasnya ada. Pelayanannya gimana Bu? Ramah-ramah. Nanti saya rekomendasikan sama teman-teman saya untuk kembali ke sini. Ya. Dan saudara dekat. Terima kasih ya Bu. Rumahnya keren loh. Terima kasih Bu. Ya Bu. Semua ngomong. Tidur kami nyenyak. Boleh. Suasananya hangat. Bagus. Tidurnya nyenyak. Orangnya sangat ramah. Sarapannya pun enak. Adik-adiknya ramah-ramah dan sama saudara-saudara. Oke. Ini kan teman-teman. Saudara kan dia akan diri. Oke Bu, recommended kan Bu? Iya pasti. Kita pasti akan kembali. Iya Bu, kami tunggu Bu. Iya. Doain ya banyak rezeki kami. Iya, amin. Bisa kami cepatnya datang sih. Thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't